Okay, today we'll study quadratic equation. As I've written here in the definition, a quadratic equation is an equation of the form ax squared. Is it too small? Let me enlarge it. An equation of the form ax squared plus bx plus c equals 0. Let me italicize this. Ax squared plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. Aom zia chu x ka a square nge ngai x ani thia cha y point thia z point thia ka square tur ni linear equation a khan in le the linear equation ko che thian thin ni square kha ngai me long in lo chi ke mo antinan to one variable ni chuan x plus 3 equal to 5 te kan tia amo y plus 7 equal to 9 x le y kha in some point se x plus y equal to 2 te 3x plus 5y linear ai chuan x le y kha ek dilai bo khan a power kha degree ka 1 ba ka ni ngai lo ni kha linear equation kan tia quadratic a ve thung chuan a power kha 2 ni nge ngai square kha nge do ti na ni chu until nan example a chuan 3x squared plus 5x plus 7 equal to 0 a quadratic equation chu intani emo x squared plus 7x plus 9 equal to 0 and x on ve kher ngai polo x squared plus 5 equal to 0 de poi quadratic equation thoni chikhara chiang tro a definition chu le in tur chu class 10 china chuan class 9 ai kha tle min thil kan zir bel na sale zwal do na quadratic equation magna big chu panga linear equation aya magna big chu linear so x value kha chikhat ba ko ngai lo ni enter nan x plus 5 equal to 9 kan di chuan x equal to 9 minus 5 alo ni chu 4 x value chu 4 ani abak kha omlo ka khai top mai quadratic a chu kha ti khan ni mi lo x khan value kha pa ni khan nge do ni a chang chuan anga a chang chuan ang do lo ni example kan pakhat ka ti lo nge and then x square minus 9 equal to 0 lo intani a quadratic chu inta chola lo sabber kan chokudang x square equal to 9 kan tianga x chu square root of 9 lo ni me ta ni boy lo kha now ta tak hian square root of 9 hi class 9 a chuan 3 kan ti me ta ni class 10 a chuan 3 ti me kha dik tok to lo ni enga ti ga di chuan ale jong ngai to te langa x value hi ta chuan ti hian ji kan ziak don 3 or ni la n ti jok to 3 and minus 3 ani tlat me enga tinge lo ti me thia ala lin jok khan ngai tuang x kha 3 ni se x square kha 99 ni boilo tro x ka minus 3 ni ta se x square kha minus 9 ni mi lo 9 tho ni achan chu x minus 3 jon x square chu minus 3 into minus 3 lo ni anga chu enge minus le minus ka plus chok dai 9 tho chok ta ni chu wa chuan x square kha 9 kan ni chuan x value chu 3 ni theya minus 3 po kha ni thei tho an di ve pa je 3 le minus 3 ka an dik ve ti na ni chu he ka tang hian khathia ma che a solution a value to pa answer kan ti thin ka solution kan ti thin ka pa ni om zel don value ni don lo square om zol zela wangin solution ti po kha di go roots ti tong ban mang don ni
a root chu 3 le minus 3 lo ni ta ni ka chin chi ngal to x square to nu re chon example dang po soi le te la entiana x square kha 16 ita se x value kha root over 16 square root of 16 chu x kha 4 ania minus 4 point tho oh hei apat ni zia zom nan ti ga zia 3 tia 3 and minus 3 above 4 minus 4 ti lo hian we have a separate symbol called x equal to plus minus plus or minus tani plus or minus 4 tapo hian plus or minus 3 kan tia belo tro square root lag re chuan patni zela chho to do ti dan ni kha plus le minus kha lak tel zela ngai to a any square root at the top me kha ka chu hi na kina imaginary number tin 0 na class 11 a complex numbers chu ta chuan emi quadratic equation ro pui zia hi in la thadon ni man lai a thon thua sei lo kala man lai mathematician te khan allo boy to thina he tiang a hian india hi kan ro puya quadratic equation mo chok tu the point taila di ko me nantiran x square kha 64 tilo tile taila example dang de x2 root over 64 ania chu 8 in to lo plus or minus 8 ti ngai cha chu adik ve ve tlat let ale ling jong han chok ta la x ka 8 ni chuan x square chu 64 ani minus 8 ni se x square ka 64 tho minus 64 ka om the tlat lo okay le tu na example pani khat ka chok le nga chuan exercise hi in assignment tu ni thil har sa om lo wa factorization class 9 na kan zerve kha ka ron mang le mei do ni ho boy lem lo tu ni le example let me solve one example number 4 mi kan chonga 4 sub number 1 x square minus 3x minus 10 equal to 0 hey solve tu ni factorization kan ma product ka minus 10 ania sama minus 3 10 factorize taila 2 le 5 a chua ka 2 le 5 ra 3 chok them pai na chok thai khoya joge minus kan dang minus abel sama he minus chua ta da vai lian joga minus or mangai 2 le minus 5 atang hian multiply la minus 10 a chua ka add la minus 3 chua 2 le minus 5 ani chu chon x da ve tu natan equal to da la to he ta equal to om dot x square tianga minus 5x plus 2x minus 10 equals 0 x common kan langa x minus 5 alo nianga plus 2 common a x minus 2 5 za 10 mo so that gives us x minus 5 common kan la x plus 2 equals 0 hemi om zia chu x minus 5 rengot hi 0 by x plus 2 tina chumim le chu x minus 5 ka 0 tina or x2 solve bala phe 5 helam x plus 2 lam ha en vele x plus 2 chu 0 by x minus 5 chumim le chu x plus 2 chu 0 tina x rengot chu solve ma da phe lenga minus 2 hemi de root chu ni 5 le minus 2 hi answer ka pani om sel donga tila square a square ni rim chuan value ka pani om sel ai nang khero ni china ka soyang chi x square equal to 9 x square equal to 16 tiang ji ka chuan ai ang ta tu nai chon ai ang to kher lo ni ai ang kher lo ang ma se pani kha chok zel dot ta kha example pakhan na ni ta se chuan example dang pakhai kan chok le lo ka nge okay let me remove this all of them example 4 tho number 3 lai root vela ron langa in boy
lo lo pal takin root 2 x squared plus 7x plus 5 root 2 equals 0 class 9 kan 0 to khan eng ma lau turam lo product en le photang product hi enge root 2 le 5 root 2 kan multiply chuan root 2 le root 2 tang 2 chuaka 2 le 5 tang 10 a chuak sum 7 ngai to le plus vek all si 10 chu factorize la 2 le 5 a chuaka 5 le 2 tang 7 chuak them belly na chuak thei tro so root 2 x squared anianga plus 2 da masango 2x plus 5x plus 5 root 2 equals 0 chuan enge common ta helai 2 a hian root 2 khom ve rem chen ni chuan root 2 le x an common root 2x x anianga plus root 2 into 2 root 2 tho 5 common x plus root 2 labang x plus root 2 common leta root 2x plus 5 amakan chong bokan x plus root 2 chu 0 by hei ka ziak tak na ziang ai to 0 top to na kina chon or x plus root 2 chu 0 tinan x chu solma da pheang minus root 2 root 2x plus 5 0 root 2x minus 5x minus 5 by root 2 okay these two are the solution the khan kha chin ra thiam ne to longai te la pakhat che kan chok le numeral pa ngai kha ron lang to lawa numeral 3 4 5 the a b c lo data set boy cholo to let's do example number 7 the problem is 4x squared minus 4ax plus a square minus b square equal to 0 har mel le me boy to product chu hey le hey multiply le 4 a square minus b square tinani me sum is minus 4a x khazet la ngai la number pathing ngai don ta ingai to don ta ni apun tir he mi chuak a bele he mi chuak now what do you do apun tir he lai chuan he achiang le reng ta a square minus b square kha I factorize 4 chu factorize lo me ro chu tan 4 om le thawa sama hian a square minus b square kha kan factorize anga tranin a plus b le a minus b chiang mi lam dikhan so the number is 4 kha chu da sa tur 4 a plus b ni anga pakhat kha a minus b minus om tro minus om chuan 4 om nan minus dala no wait 4 he factorize by 2 sorry four one factorize by 2 ni me ya then 2 daila then 2 da bokang minus 7 omangai top up plus chok tat tiyan hemite bella minus 2a minus 2b minus 2a minus into minus plus plus 2b nge chok ile cancel le minus 4a chok tro dik che sama mana so the numbers are minus
hey lai le minus 2 a plus b le minus 2 a minus b. Those are the numbers. Okay, I'm going to erase this. Just substitute them. 4x squared minus 2 more. Minus 2 a plus b into x minus 2 a minus b minus 2 a minus b x plus a squared minus b squared equals 0. Erase all of this now. Okay, you got my motor. Thai chevek taila. Here common ta true common x common book. 2x anya minus 2 dollar a plus b x dollar. So ta here a square minus b square and a plus b minus b negative to kha. So void a minus b hit a common tilan tan a minus b on bet ho. So common minus a minus b hanti le to pila ingela ba true le x minus into plus minus. Then a square minus b square ka so a plus b a minus b niya. So when a minus b is chok to say a plus b le ba. A plus b equals 0. Here common that 2x minus a plus b, 2x minus a plus b. That's common. 2x minus a plus b. Here labang 2x labanga minus a minus b labang bok equals 0. This thing is still visible, huh? Chuan ang ilabang malte dekhal 0 ka thuktir leng kajiak lag to lo 2x minus a plus b equal to 0. Hey nueron chule dona ase jengai to 0 tho chho dona hela mi chok be ngalang 2x minus a minus b equals 0. Hela mi chok photila 2x2 soloma phela a plus b ni mai x2 a plus b by 2. Elema 2x equals a minus b x ringo 2 a minus b by 2. All right. Kha jong kha ni le let the card in the assignment to exercise 5.1 kha ni don in the kida detailing garon soilenga 5.1 akhan number 1 na khan check whether the following are quadratic equations at the ka aron da no ala kha ho kha standard form ax squared plus bx plus c equal to 0 khan dai tu manga khatai da hona khatiang chia om thai x squared te om thai ni chuan quadratic ani mai x squared hello bo da se quadratic ani lo le mai chuan chutia ma jai lo chok to number 1 khan na kida detail in hemi tu na changa darkal linga huwa na assignment chu ko pele chunga chuan kan du ber chu thiam na thania a then kha chu ka soi fo to khanin tu te mo ring khan lo tile top thina chung te mo in u te in cho ti mai me ya in tutor te in lo submit vele top me ya eng ma thiam ta chu kha kan du lo in thiam no chu frang to in mi kha ron zo ru in ji nga hian oma palinga paruk vele ai pon tam mai thei mi ron zo thlap pe kha khatia kha kan du zong ani kan ngai na zo khatia kha magi pe po kan chak le zol thin mak tam le zo le pe po kha kha re so Mizo kha ron in thla ron lo tu ron tim re lo tu ron ni lo wa kholai guidebook emo tutor te manga in cho ti ron sami kha thiam na ni lo ek ma in thiam pha don lo na kila school kan nu tanga emo exam tin la be nga ta chon a khel le vek don chuan ad lo tur ani khan assignment to 5.1 kha ka soi do khan number 1 te
2 3 4 chu ngai lo tu rangai la 5 atanga 22 hai chu vai ngan tiang again homework and assignment tu ron ni ron post le ha lon ni thiam lo kha mi ron zo zel tu